Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Itoke Rwanda, mwebwe mubana natwe ibiganiro tubakora bya buri munsi biba bigaruka ku nkuru zitandukanye tugarukaho cyane ndetse na documentary tubakorera. Mu gihe mu Rwanda hari kubera isiganwa rya UCI cyangwa se shampiyona y'isi y'umukino w'amagare iri kubera mu Rwanda, ikaba ari n'inshuro ya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika. Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze iminsi mu ruzinduko mu gihugu cya Azerbaijan, igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya ariko kikaba kiri hagati y'umugabane wa Aziya ndetse n'umugabane w'Uburayi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasuye iki gihugu ku itariki ya 19 Nzeri mwaka 2025, rukaba rwari uruzinduko rw'akazi rwari ruteganyijwe ko rwagombaga kumara iminsi 3 ndetse akaba anarusoje no munsi tariki 21 Nzeri mwaka 2025. Mu gusoza uru ruzinduko, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasuye umuhanda uberamo amasiganwa y'imodoka za Formula 1. Ni igikorwa cyabaye kuri iki cyumweru tariki 21 Nzeri mwaka 2025, ubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasozaga uruzinduko rwe rw'iminsi 3 yagiriraga i Baku, umurwa mukuru w'igihugu cya Azerbaijan. Uru rukaba ari uruzinduko yatangiye kuva ku itariki ya 19 Nzeri mwaka 2025. Uruzinduko rwari rugamije kurushaho gushimangira umubano mwiza uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Azerbaijan. Ku munsi wa nyuma w'uruzinduko, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na Minisitiri w'Urubyiruko na Siporo w'igihugu cya Azerbaijan Farid bajyanye gusura umuhanda wa Baku City Circuit. Uyu akaba ari umuhanda umaze imyaka 9 wubakiwe kwakira amasiganwa ya Formula 1. Kuva icyo gihe ukaba ari n'umwe mu yikinirwamo mu masiganwa 28 y'irushanwa rya Formula 1. Mu mpera z'iki cyumweru uyu muhanda wakiriye Azerbaijan Grand Prix, aho yegukanywe na Max Verstappen ukinira ikipe ya Red Bull Racing. Uyu nguyu akaba no guhanganira kwisubiza umwanya wa mbere muri uno mwaka. Umwanya ukaba ufitwe na Oscar Paski ukinira ikipe ya MC Line. Umwaka ushize nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ku mugaragaro ko u Rwanda rwatanze kandidatire yo kuzakira Formula 1 ku nshuro ya mbere, ikazabera muri Afurika mu myaka 32 ishize. Kuva icyo gihe ibiganiro byo kwakira isiganwa rya Formula 1 rihuye abayandi mu gusiganwa mu modoka biracyakomeje. Formula 1 ni irushanwa riri ku isonga mu yakomeye mu mukino wo gusiganwa mu modoka, rikaba rigizwe n'amasiganwa 28. Aya akaba ari amasiganwa aba mwaka wose. Ni ngibi nakubwira twakubwira muri uno mwanya, akubwira ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana ko twifuriza nimba rugamije kuri Itoke Rwanda, agusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tubakorera bya buri